Rabbileen kiyya wantiin isin hidhaamu adada guyyaan olee buluun adada aduun nu dhiitee nu bariituun adada aduun baatee nu dhiituun maaliin dalagee naa bariyaa jirti maaliin dalagee naa dhiyaa jirti gaafachuun feeysa guyyaadha jechuun umrii teenya guyyaan dhufu hundi umrii teenya irraa waa fuudhee kutan guyyaan cinaa keenya wanne kijibaa miti cinaa tokko nurraa fuudhee kutaani adada oollee bulluun adada bullee oolluun gara aakhiraatti cidhaachaa jirra addunyaa irraa duyda gallee duydatti deebi'aa jirra kanaaf gandatti aanu saniif maaliin dabarfadheef gaafachuun barbaachisaadha wattaquu yawman turja'uuna ilallah aayanni boodarra buutelleen tana jaan guyyaa keeysa gama rabbii deeffamtan sodaadha guyyaa keeysa gama rabbii keeysanii deeffamtan sodaadha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jaa guyyaa kana sodaachuun an du'aafiin ta'a gaafaan tuu kophaan gabrii seenuu ta'a niin gaafatama gaafii san jala akkamittiin bahu taa'eef gaafachuun barbaachisaadha dheengadduma tana kunoo magaalaa qarsaa aanuma nuti jirru kanatti makiinaan simintoo diridhaa irraa fe'atee deemu gara finfinnee fireenni citee shufeera harkaa bahuudhaan namoota magaalaa dhufatan kan ta'anii jimaa gurguratanii fi kan jimaa bitatan kan dukkaana banatanii gurgurachaa jiranii fi karraa bitachaa jiran walumaanuu irra bahee yoo xiqqaate nama 22 lubbuu isaanii dhabamte bakka takkatti jechuudha nama 22 lubbuun isaanii bakka takkatti hobbaateen siin jee isaan kun hundinuu yaada garagaraa qaban waan si ajaa'ibsiisuu fi rifachiisu namni tokko baadiyyaa irraa baajaajiin bitadha jee gara magaalaa deemu jira baadiyyaa irraa dhufee gara dirree dawaa baajaaj bitachuuf deemu jira haa ta'u malee baajaaj san hin bitanne hamileen isaa yaanni isaa karaddoomee duraa hafee osoo baajaaj san hin bitatin osoo maallaqa baasee baajaaj bitatee baajaaj isaa ijaanillee millatin fuula rabbii gale dubo لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لبون تكلم وان برود ليدهم بيتو غيا دوتو سن بيتو بكت دوتو في أكت دوتو سن بيتو قناه بليس خيو بليتي ديام ماذا قدمنا لآخرتنا آخرتنا مال دبر فني جرايف غافتشو مرباچ سار غيا خنا قيست هادي كاتو غدتو قرآن ربي رايت مي قراتي جرت مياتم مانف غافدو قرآن غيا أران تناخنا خيستي آيات مي قراتي جرت ترى ميك صلوات نبي ربوفتي جرت صلوات ربي وسلام عليه ترى ميك ربي ذكرتي جرت هنگم تك خيري هاسويتي جرت نو ميك ولي فيفتي جرت مونا مولي درتي داندي کو جرت مولي فيسو جرت ربي ذكرو جرت مو نما مچو جرت قرآن کرو جرت مو امبراد دلگو جرت افغافتشو برباچ سار سننا هنگم تک صلاتي گویا خن گویا نرا خرگا سیبا خارگا سربا ختم دیبو خنا فکاتو خبرا رفا گویا رفون تا خیس یو خیری هنجر راکنه تینر کومه چورا بلیان کیم گلمن تین خیری رام گوتم تن وگلو رگبدی گلمن وجی تین خیری رام گوتم تن وگلو رگبدی یو شری گوتن نه گل فنتا ته رکسارا ته ککسنتانه نمو هاتک تو گدت تو اندن دیسنین تولتو وجدا تولتو یادا بک خیری رابدا وان خیری دبدا وان خیری وجدا وان خیری ملدان دامسان نسنی دامرای akkati duutan hin beeytan bakkatti duutan hin beeytan maaliin akka duutan hin beeytan yoom akka duutan hin beeytan aniis hin beeku isiniis hin beeytan nundi nuun beeynu jechuudha kanaaf guyyaa keenya arra oollee oolmee kana booda itti fufinsaa jireenya yaaduun hin gaarii miti إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح نبي كينا كسجن صلوات ربي وسلامه عليه يو أدون نجان سيباته galgalaan toobadhattee toobaa qaba qabdee gama galgalaatiin dabarsinii jan yoo aduun siidhiitellee ganamaan toobadhattee waan halkan dalaguu dandeessu ganamatti hin dabarsinii jan kanaaf joollee teenya nuraddiin aliyyi dhiyaadha obboleeyyan kiyya kanaaf wani nurraa barbaachisu guyyaan qabnu guyyaan keenya kanuma guyyaan keessa jirru kanuma kaleen dabren deebi'u haa keessa jirru arra borummoo ga'u keenyaa rabbiitu beek kanaaf itti yaannee arra eega rabbiin na jiraachisee guyyaa kanaan nagee guyyaa kana keessa maal dalagadhee guyyaan kun irraa dhi'uu qaba khayrii maalii fi maal carraaqadhee rabbii kiyya biratti ol dabarfachuun qaba guyyaa kana galmeen hojii tiyyaa maaliin naa galuu qabdiif gaafachuun barbaachisa yoo numaa tiktook irra bahee dhiichisu dubartootuma keenyaa tiktook irraa qaama qullaa harma nama agarsiifatu isaanii hidhii qalama dibatee nama agarsiifatu kanuma gartee aduun dhiitee yoo sii baate antala teenya wallahi khasaaraa guddoo keessa jirti osoo ati asii hidhii nama agarsiifattu osoo ati harma asii nama agarsiifattu aduun dhiitee sii baate yoo dhiitee sii bariite yoo sii bariitee sii dhiite khasaaraa guddoo anaafeti sadeeroo kiyya intaluma akkasii osoo daawwannu yoo baatee nu dhiitee aduun
yoo dhiitee nu bariite yoo bariite nu dhiite rakkoo guddoodha ija teenya zinaarraa dhorkuudha qabna harka keenya zinaarraa qabuudha qabna miila keenya zinaarraa qabuu qabna qaama saalaa badiirraa qabuudha qabna roga hundaanuu ilaa gurratti illee zinaarraa tiisuudha qabna gurra keenya waan hamtu yoo dhageeffan intala qullaachi gubbaa ol baatee dhiichiftu ija teenya yoo daawwan ijji san zina dalaguudha jirti nama meeqaatu viidiyoo dubartiin qullaa teessee waraabdu daawwatee waan biraa keessa galeef najisaadhaa oola tokko lamaa miti misti kumi waan akkanaa keessaa bahuudha qabna ijoollee teenya wanni isin laaltan waan halaal ta'uu qabdi waan rabbii fi isin walitti hin buufne ta'uudha qabdi waan ija teessan haraamirraa bilisoomsitu yookaan waan haraamirraa walabaa ta'uudha qabdi waan haraam hin daawwatina ajnabiyyaan lafatti ajnabiyyaadhaa feesbuuk irrattis ajnabiyyaan lafatti ajnabiyyaa intalti lafa laaluu hin dandeenye tiktook irrattis ajnabiyyummaa laaluu waan dandeessu kanaaf yaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya maadaa qaddamnaa maal dabarfannee rabbii keenya biraa qabna wamaadaa qaddamnaa lidiininaa diin keenyaafoo maal dabarsinee qabnaa if gaafachuun hedduu barbaachisaadha nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi caalaan ilmaan aadam takkaa biddeena bareedaa nyaatanii osoo hin quufin addunyaa irraa galan osoo diin kanaaf yeroo takka gammoojjii yeroo takka baddaa yeroo takka as yeroo takka achi osoo diin kanaa wajjin areemanii diin kana irratti ilkee isaanii dhaban diin kana irra miilaa caban diinuma kana nu dabarsuudhaaf jecha biyya isaanii dhaban diinuma kana nuun ga'uuf jecha jiruu raahaa jiruu sadoo dhaban diinuma kana nuun ga'uuf jecha hidhaman diinuma kana nuun ga'uuf jecha tumaman ni sarrabsaman gochoonni hin taane hedduun irra raawwatamaa ture diin kanaaf beelawanii dheebochaa turan diin kanaaf qabsoo kuffaartotaa wajjin dakaa fi gaara baddaa fi laga bu'anii bahanii godhaa turan saabonni diin kanaaf jecha ibiddaan gubamaa turan habalee morma isaanii kannaa turan sumayyaa diinii isii dura dhangalee ni beeytan diin kanaaf jecha habaleedhaan qaama saalaa keessa waraanamte hanga addunyaarra boqottu geesse shahiddee jechuu awwalu shahidatin fil islaam dura dubartii diin islaamaa keessa shahiddee diin kanaaf maal akka taate dubartuma kaleessa diiniif nama hunda dura dhiirallee dursitee shahidde saniitu arraan tana duboo tiktook irra galee asuma harmaan qabdu dhiira agarsiifachuu hidhii isii qalamatti dibdee akka nama dhiiga dhugee dhufeetti as gubbaadhaa dhiichisu kana dalagaa godhatte seenaa isii wallaaltee karaan badeeni bakka silaa gahuu qabdu gahuu dadhabnaan bakka hin taanetti haftee asii waan hin taane dalagaadhaa jirti obboleettii tiyya ifii teetii dilooydee dhiirallee hin dileeysin ifii teetii hamtuu hojjettee dhiirallee hamtuu hin daawwachiisin rabbii kee kabareechee suume sodaadhu rabbii gara isaa deebi'uu ta'e sodaadhu isa boru fuuldura isaa qullaa akka haadhatee garaa baatee dhaabbattee gaafii waan daleeyde takka takkaan irraa gaafatamuudhaa ta'e san sodaadhu mee qaanfadhu rabbii kee alhayaa'u min aliimaan hayaan qaanfiin iimaan irraa nabiin keenya isiniif fakkeeffamuun nagaa rahmee rabbii irratti haa jiraatu qaanfii keessatti isinii tokkaan waa qaanfata jechuudhaaf arra yoo qaanii san dhabdanii tiktook irratti ol baatanii feesbuuk irratti ol baatanii qalama dibattanii qooshaa dibattanii ifaddeeysitanii gurraatti illeen if diimeeysitanii yaa obboleeyso wallaahi waan ajaa'ibaati ta rifeensa hin qabne illeen eegee fardaa dirattanii as gubbaadhaa kadhiichiftan yoo taate dhiiruma tana maraachine jettanii waan hin taane dibattanii as gubbaa kadhiichisaa oltan yoo taate dhiira waahumaa godhaan jirtanii lubbuu teeysan waa godhaa jirtan isinni duutanii waraabbiin isin as gubbaa waraabdanii biraa duutan zalaalam waartiin adada namni hamtuu isin haasoytan as gubbaa daawwatuun akka nama lubbuun jiruutti hamtuun isin irra deemti qabrii keessatti illee isin jalaa nafuun teessu wanni isin asit daleeydan qabrii keessatti illee isin jalaa nafuun teessu ijoollee teenya namni waan boru isa fayyadu dalaga malee waan faayidaa isaan qabne hin dalagu naggada tirfii qabu naggada malee namni naggada khasaaraa hin naggadu ifii ol naggada malee namni ifii gad hin naggadu ifii gad hin naggadina ifii gad hin deemina ol deema yaa dhiiroo maaliin dabarfadhee guyyaa akhiraa saniif rabbii kiyya biraa qaba if gaafadha haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu umar akkas jan oson qoratamneen duratti ifumaaf qoradhaadhaa jan anii kun nama akkamii ifumaaf gaafadhaa jan warri nu dura dabran qabrii qotatanii qabrii isaanii keessa ciisanii man rabbuka ifiin janii akka nama gaafii wallaaleetti haa janii gaggaban duwachumaan rifatanii mee aniin irra qabrii qotadhee qabrii keessa ciiseef gaafadhu kun osoon dhugumaan du'e as keessa ciisee maleeykonni rabbii kiyyaa dhufanii na gaafatanii deebisaa wallaalee haa yoon jee mee kam kiyyaan tahajanii gaggaba kalau jandubo ilaa sadarkaa sanin rabbii isaanii sodaatan obboleessa kiyya obboleeyyii tiyya rabbi khaatimaa nu haa tolchu osoo dhiichifnu rabbi addunyaa irraa nun galchin osoo qullaa harma keeysan mul'ifattanii utaaltanii rabbi du'a isinitti hin fidin ijoollee teenya
والله دين قد جري مخينام في تديدم إلى من كرسد من كن نموت هذا غرغرا قبني خان جما بيتشا تايم نبيتامي إن تلجما غرغرتو حركة الله چارا جرم نموتو أنا دادار رجرا عثمان نكسي جرو دودي تروف تدوم خان تاي وا غرغرتا خان تاي وا بيتا خان لا بيتا چوراف ديما نما خرار رجرو هند تري دي بكتا كولي في دريف ثاني خان ميلا چيتي افه خان مرمان سا چافه يسا فورني اخما گيسني دويم أكن الدنيا تنو بليان كيام الرجل رمله برجرات شو خير ربي بيخم بلي سوا كوبوينو الدنيا روم توتنا أبجد شبيه باني بينما تيني جرّا كتشاجر منا بريدا جارة شوف ربي خير نبر منا جارة شوفه أنكم تكلا فاجر الدنيا وتولفت شوف هالكني غويا سانا نماري كاجر هالكني غويا هو جيله هو ناولي بعد تشارا جر هو جيله هو ناولي تو وجد شوندن دينه وجد تشاجر آخرات هي نافو أنكم تكو وجد تشاجر mana keenya kaakraa san tolfachuuf hangam takka jarraa gaaraa jirra if gaafachuu barbaachisa ijoollee teenya addunyaa hiya alfaaniya wal aakhiratu hiya albaaqiya addunyaan dhumtuudha asumatti hafti haftuu yoo jiraatte aakhiraadha wama alhayaatu addunyaa illaa mataa'ul ghuruur addunyaan meeshaa daguudhaati addunyaa xulwatun khadiratun fallaahu mustakhlifukum fiihaa liyanzura kayfa taamaluun addunyaan magariituudha miidhayduudha bareedduudha janabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ربنا الدنيا غيسب بكبوا وكان خليفة يسنقدم وانس هندلي دلالو فيجه أرنا من رجع جبات الدنيا رادومينو تبكبوا نبر سمية فان دمنا تبكبوا تياب بليتي تيام عائشة في خديجة فان دمنا تسان الرا بكبوا تبر هرمن تتاكا واقام فتفان الدنيا راديم تسان الرا بكبوا تجر تبر تيو دي رجر تسين دلله جب سته بات تيو كاريمان سيا فان دفت تديه مودي فتيا سين الرا وتالده دلله جب سته كوري في مخورا نمتي تباتو تو ستنا بكبوا فتيه ختبر نمن الرجال جبا الدنيا راينو ترى بكبوا نبر حمزة في خالد الرا بكبوا نبر عمر في أبو بكر الرا بكبوا نبر نوت ربي وانو لدلين ولا لولا بكنوبوس نمن الرجال جبا في تين سفر وانيات وسفر تباخنا بكنوبوس يبر نمن ياتا رغاتي يادن نما هنتبن نما كسيتو الدنيا تنقبا جراتي خد لو تعلمون ما أعلم لدهكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي كينا كان جنادي سيما محمد كيستم وسوين بيخو بيتني سلا جارتي وجينول ديبتني وان كان نيتن فراش الرتم نيهم كفلتن سلاواتي كفلتني رغد دامري ديسني بويچ فتني جن غروس واللال تنيتي خغوياتو كلم بوني رغدو عمري ديسني او خامري تينا خول فتادا جرى بليس وسوركو جرتو بينم وددت لو كنت شجرا تعدد وصوهم مخمرمتي غبمتي دارا يسيبو بنفوت وصوين تهجني ها والنبي كين صلوات ربي وسلام عليه ibiddi jahannam qafuul dura keenya jiru ibidda guddaadha ibidda jabaadha ibidda osoo gaaraa addunyaa gubbadha biin takka dhab jettee fuutee gaara beeysitee yaaftu ibidda akkasiiti ibiddi nu eeggatu yoo jallanne jannanni nu eeggatus jannanni nuti eeggannus abdannus jannata bareedaadha kan nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi law anna imra'atan min ahli aljanna ittalaat ala al-ardi la ada'at ma bayna al-mashriqi wal maghrib osoo intalti warra jannataa takka akkanuma samii gubbaa dachiidana gammillatte إنا إفايسي غيسا بها في رجد بسيتي جن إنا بريدنا إسي إنا إفايسي وصو إنتلتي ور جنتاتك أكن ودتشي تنقمل التسمي قبا أدوم برمو إثيوبيا راقويا بكبراتي الكنيبر يرو الدنيا إثيوبيا راقويا استراليا في أمريكا الكنيبر يو فيتي أمريكا راقويا أسي الكني استراليا ريا جرتي أسي بريدا جرتي أكن والفال لا ديمت أدوم تنقوتو الدنيا في سندن دين يخن مكانت تفتو بكركت intalti warra jannataa ammoo osoo samiirraa gammillattee jannabiin bahaa fi dhiha jidduu guutuu dachiitan ibsitii jan wala nasiifu alaa raasihaa khayru min addunyaa wamaa fiihaa guftaa isiin matan marattee mataa gubbaa qabduutu addunyaa fi waan addunyaa keessa jiru hundarraa caalaa jan yoo bareedina jannataa yuraa zaahiruhaa min baaxinihaa wa baaxinuhaa min zaahirihaa intala warra jannataa yoo sii cilaalte sarbaasii keeysaan ala gartan yoo alaa ollaaltullee sarbaasii keeysaan mana gartan qaamni isii akkuma daawwiti jechuu nama mana daawwitii keessa taa'u haalaa yoo ollaalillee mana keessa waarku kayoo mana keessa taa'illee ala waa gadarku isii biraa daawwitiin barbaaddu ka daawwitii keessatti ilaalta huraleynii bareedina isiidha jannata bareeda fiihaa maa laa aynun ra'at walaa udhunun sami'at walaa khatara alaa qalbi bashar waan takkaa gurri namaan dhagahin tatakkaa ijji namaa laalteen beeyne tatakkaa qalbii ilma namaarra yaateen beeyne jannata keessa jira jannabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi iqra'u in shiitum
لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وان إساني قبعي نمي تقلين تكار كيهم بيخو نمني تقلين وان إسا قبعي جنة خيستين بيخو لبون تكلين بيتو. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين دسي جار وان جنة خيستي ساني فالقرفي فمين لبون تكلين بيتو. waan dalaganii asirra dhiifatanii biraa deemaniif jecha rabbiin ichi waan akkasii isaaniif qopheessaa jiran yoo asit dalaganneen qabaanne ichi waa harkachuun hin jirtu. Asittuu dalagatan malee hin harkatanii beeynee biyyaa baane. Asittuu dalagatan malee hin harkatanii beeynee halkanii guyyaa laffa'u jirra. Sanillee dalagatan malee bilaash hin jiru. Ijoollee teenya jabaadhaa hamtuu eeggadhaa. Yoo dandeeysan khayrii hojjedhaa, khayrii daawwadhaa, khayrii nyaadhaa, khayrii dhugaa, waan halaal nyaadhaa dhugaa, waan halaal uffadhaa. Akka rabbiin jaalatu waan rabbiin jaalatu dubbadhaa. Kanaa ichitti hamtuu irraa fagaadhaa. Waan dabarfanne khayrii irraa waan qabnu hin qabnu. Sharri ammoo tuullannee jirra. Yaa baleessu waa takka nu yaachisaa hin jirtu. Dhiichisuma jireenyi keenya yoo ta'e fuuldurri keenya maal akka ta'u rabbummaan haa beeku. Waan biraa isiniin hin jiru anaaf isin rabbi khaatimaa nu haa tolchuun isiniin jaa. Aamin jaame. Dubbiin jabduun khaatimaadha. Dura daleeynee yookaan dura tollee booda ammaachuu rabbi anaaf isin najaa nu haa baasu. Rabbiin yaada muraada hunda keenyaa nu haa guutu. Ija teenya irraa himaan rabbi nu haa gorsu. Bilisummaa diinii duniyaa rabbi nu haa gonfachiisu. Khayrii addunyaa ta'a akhiraa rabbiin nu haa badhaasu. Asit tolee warra achi milkaa'u rabbi nu haa taa'isu. Asit tolee warra rabbiin ichitti illee toleef rabbi nu haa taa'isu. Asit nu tolfatee rabbiin ichin nuuf haa tolu. Ijoollee teenya yoom akka duunu, eeysatti akka duunu, maaliin akka duunu hin beeynu, maal irratti akka duunus hin beeynu. Nama meeqaa osoo dhiichisuu du'aa jira. Nama meeqaa mana farshoo dhugee du'aa jira. Nama meeqaa manaa bahee galuu hanqatee karatti hafaa jira. Bakka hin taanetti rabbi nu ajjeesin jennee rabbii keenya kadhachuu qabna. Jabaadhaa inshaallah. Yoo rabbiin keenya fedhe bal'inaa wal harkuun keenya afaan qabu anan ganumaan isiniin jaajeetiin as bahee yeroo ammaan tanaa keessatti addunyaa malee akhiraan irraanfatamtee jirti. Addunyaan rabbi beekamuu malee rabbi biratti hin beekamaan dagatamtee jirti. Gandi namni itti beekamuuf carraaqu silaa gandasanii nuti garuu ganduma kana beekamtee harkachuudhaaf dubartiin teenya taarma guddaa qabduu fi tan qabne illee isboonjiif keessa as baatee tiiktookii fi feesbuuk gubbaadhaa dhiichisaadhaa jirti. Harmaan qabdu dhiira agarsiifachuuf jecha. Subhanallah rabbi rahmatan waa godhu ijoollee teenya gurraattii fi diimtuulleen hanga dandeessutti fi diimeessitee as baatee dhiichisaa jirti. Yaa baleessu addunyaan rabbi beekamuu malee akhira beekamuun haftee jirti. Warra achi beekamu rabbi nu haa taa'isu. Khadiijaan faana akhira beekamaniiti salaamtaan rabbi irraa dhufaafii turte. Yaa baleessu quraanni samii irraa bu'aafii ture. Rabbi bira beekamanii anaa fi isin addunyaan rabbi beekamaa jira rabbi bira beekamaa jirru. Yoo kana taate khasaaraa gurguddoo oomishachaa jirra. Itti gaafatama rabbii jalaa hin baanu arraas ta'ee boru rabbi nu haa sattaruun kadhaa teenya. Jajjabaadhaan haa jiraadhaa hunda keessan haalii shaadateeyni isiniin jaaladha. Rabbi warra khayrii hojjetee waliin jannata akkananii nu haa taa'isu. Tokkollee keenya ibidda naqinii rabbi jalaa nu haa baasu. Ibidda waa obsuu hin dandeenyu yoo waan biraallee dhabne rabbitti waa gandeessaan jirru. Shirkii irraa hanga dandeenyu baqannee tooyida isaa qabannee jiraachaa jirra. Takkittuma tanaan rabbi nu haa milkeessu.